In prva nagrada na vrsti je brez meja, torej nagrada Zlati let brez meja. Ja, v kategoriji brez meja pridejo v poštev športniki druge narodnosti ali Slovenci iz matične domovine, ki branijo barve naših društev. In torej, Zlati let brez meja prejme Karlo De Petris, AŠZ Jadran, oziroma Jadran Istvem. Dobro večer tebi, buonasera caro. Glej, kažem brdavsketa, ačo? Seveda, nagrada je za fanta, ne? A ja, prav pa mu jo bom dal. Ja, prosim, ja, da slišimo utemeljitev najprej. Pred začetkom sezone 2012-2013 se je Jadran okrepil s tedaj 20-letnim Karlom De Petrisom, ki je prihajal iz vrst Pallacanestro Trieste. Od tedaj dalje je Karlo nenadomestljiv član združene ekipe, ki bo letos najverjetneje osvojila vsaj prvi krog play-offa, ko bi se De Petris ne poškodoval. Karla, ki ima v sebi Jadranov DNK, ne opažamo le na košarkarskih igriščih. De Petris je namreč prisoten na najrazličnejših dogodkih in tekmah, saj je stalno v družbi Jadranovih soigralcev, predvsem pa prijateljev. No, najprej to vprašanje, kako gre z učenjem slovenščine? Vedno boljše. Predan! Ste slišali, Kerobačo? Bravo. Torej, lahko komentiraš tudi naslednje, kako je s poškodbo, če bi res dosegli kaj več, če se ti ne bi poškodoval. Sarebbe andato meglio. Gremo v slovenščini? No, ti sono andato troppo oltre. Okay. L'infortunio. Sarebbe stata una storia diversa senza l'infortunio? No, non cambiava niente. Se non altro mi è dispiaciuto a me non poter partecipare, ecco, ai playoff. Adesso però partecipi alla nostra domanda del nostro computer. Da vidimo in slišimo, kaj ponuja naš računalnik Zlati HAL 9000. Questa è la sfida del computer per te. Preberi najznamenitejšo kitrico Prešernove Zdravljice in jo imamo, dovrai leggere quindi a beneficio e goduria del nostro pubblico questo. Questa è la parte più bella della letteratura slovena o della poesia slovena in generale, che poi diventa questo, questa è la traduzione, ovvero sono le parole dell'inno nazionale sloveno. Proviamo, dai. Živene vsi narodi. Ne narodni, narodi, bravo, perché narodni significa una Krepene dočakat dan, bravo. Da, koder sonce hodi, bravo, prepir sveta bo pregnan, odlično. Da rojak. Questa la cancelliamo, ok? Quindi da rojak, ne vrag, le soselbo mejak. Dajmo lep aplaus. Imajo en super pomenti verzi tudi z našim zmagovalcem nagrade brez meja. Questo resta a te, così puoi anche leggere la traduzione, visto l'importanza delle parole. Karlo De Petris, nagrada brez meja. Hvala lepa.